Poštovani, ovo je nova epizoda i bio je red da posle dužeg vremena ponovo objavim 10 knjiga koje ja preporučujem. Tako da, sad ćemo da krenemo redom. Biće tu malo i mistike, malo i medicine, malo i najviše Prvog, Drugog svjetskog rata, ali bit će i Starog Rima i ostalih stvari. Evo ovako, prva knjiga koju je moj prijatelj Radovan Dragić dao na čitanje je projekt Del Pas, ili Del Pa. Znači, knjiga koja, što i kaže samo da je izraz jedne dosad nepoznate energije u čovekovog organizma. Autore su James Bedford i Walt Kensington. Znači, mačka me zove, znači da ih nahranim na ulici. Knjiga je izuzetna. Po ovoj knjizi je snimljen film, nije se zvao projekat Eksperiment Del Pas, glumio je Donald Sutherland i to sve. Znači, pošto moja jedna od ovih knjiga je knjiga koja se zove Smrt, ova knjiga mi mnogo pomogla da napišem dosadašnji deo knjige Smrt. Znači, savršena je knjiga. Eksperiment slika otkriće u sferi između smrti i života, kome će se uskoro svuda diskutovati. Pa već treba da se diskutuje. Knjiga je nevjerovatna. Druga knjiga je više beletristika, Jeffersonov ključ. Međutim, knjiga se radi o tome kako su 4 američka predsjednika stradala na različitim mestima, skoro nije isto vreme, ali isti tajming, isti datum, isto sve. Međutim, ova knjiga je koliko Amerikanci cene svoje predsjednike. Ne mislim da ceni Vučića, po sad čovjek. Nisam ni pomislio na to, nego je palo mi na pamet slučajno. Jednostavno, Thomas Jefferson, znači knjiga Jeffersonov ključ, Thomas Jefferson se kao borio protiv ropstva, sve u tome, a bio je izuzetan pristalica ropstva, imao je svoje robove, imao je sve. Znači, to je čuveno američko licemerje. Znate, sad u politici gledam, sad zbog toga što su Amerikanci porobili starosedeoce kod sebe, u čemu je Jefferson i učestvovao, sad odmah počinje da, to su neki idioti koji žive u nekom parauniverzumu, kako su Rusi poubijali svoje starosedeoce u Sibiru. Znači, traže sad paralelu. Iako mi svi znamo da su Amerikanci poubijali svoje urođenike, odnosno starosedeoce, sad oni traže da se to preobrati i na Ruse. Sim, što je ono... Evo, što se tiče Ruske, Aljaske i sve to. Po zadnjim informacijama koje sam čuo, Aljaska uopšte nije prodata, nego iznajmljena na 99 godina. Da li grešim ili ne grešim, ne znam. On kaže da je izmjena 99 godina. Pa dobro, evo, super, vidi, Hrvati drže Dubrovnik. Stonski rat, to je Pelješac i grad Ston, su Konavlje i Dračevicu. Znači, Ston i Stonski rat su, oprostite, molim vas, malo me vreme je promenljivo, pa su iznajmljeni za 2500 perpera godišnje. Zlatna krstata perpera. Bio je zlatnik, ali hajde da ga računamo, ono što sadašnji numizmatičari kažu da nije zlatnika postojalo. Iako se spominju u Dušanom zakoniku i svuda, ali oni to tako smatraju, jer nijedan nije pronađen. Bila je jedno pronalaženje koje su rekli da je falsifikat, ali dobro, šta su ono vreme mogli da znaju. Znači, Stonski rat smo iznajmili godišnje za 2500 perpera, Konavlje i Dračevicu za 500 perpera godišnje Dubrovčanima, Ostrvo Mljet za 1000 perpera godišnje,
Ajde, braćo, da svedemo račune. Koliko to vekova prošlo, koliko vi nama dugujete? Hajde. Pa 5 budžeta državnih nemate da nam otplatite to. Hajde da vidimo koliko nam dugujete. Ovo je što se tiče mojih sremaca, knjiga iz jednog serijala o Prvom svetskom ratu koji ja imam, Prometej izdao. Ovo je samo jedna knjiga iz tog serijala, 12 knjiga ima u serijalu, uživam čitajući ih. Ovo je Toša iz Kruljev napisao, Raspeće srpskog naroda u Sremu 1914. godine. Znači, tu se pokazuje kako je srpski narod u Sremu stradao 1914. godine, samo zato što je pomagao svoje braći u Srbiji. I samo zato što su bili Srbi. Ništa drugo, samo zato što su bili Srbi i mnogi su završili u onom odvratnom logoru u Aradu. Mnogi su završili, pa čuvena Danica Jovanović je ubijena u Beški, slikarka, tako što je šetala sa svojim prijateljem ulicom, on su je uhapsili i streljali podnom Petrovaradinske tvrđave, tako da ne moramo mnogo o tome pričati. Ali vredi knjigu pročitati. Prometej izdavača. Onda imamo Roberta Gravesa, knjigu Klaudije Mesalina, da vidimo ko je izdavač. I ovi su nešto opasni. A jako je antikvarna knjiga. Izdavač Rad, Beograd, 1956. Klaudije Mesalina. To je caru Klaudiji i njegovoj supruzi, evo još jednom da prikažem, Mesalini, romansirana biografija, koja je bila nimfomanka. A car Klaudije je bio jedan od učenih ljudi, istoričar, veliki lingvista. Da je car Klaudije, da su sačuvana Klaudijeva dela kao rečnik etrurskog jezika, nama bi sve sada bilo lakše u tom dokazivanju i u svemu. On je čak reformisao rimsku abecedu. Ne, oni nisu što Rala Damjanović kaže Mile ABC čedu, nego abecedu. Tako da, jednom je ona, Mesalina, se udala za svog nekog ljubavnika, glumca. Kažu da je imala jedno veče 1000 ljubavnika. Takmičila se s jednom prostitutkom koja će imati više. Car je bio dobar čovjek, miran, tih, povučen. Međutim, bio je i napravio jedan zločin, ni zločin, jednostavno osvetu, kad se ona udala za tog glumca i proglasila njega carem, a car bio u Ostiji na odmoru. Kaže, samo je sa zidina viknuo stražar, ide imperator. Potamanio je 2/3 stanovništva Rima. To tako ide kad sa dobrim ljudima se igrate. Sljedeća knjiga koja mnogo znači za proučavanje naših, ovdje ne piše koje, ali evo sad ćemo pokazati. Gaj Julije Cezar, njegovi memoari o galskom i građanskom ratu. Tu imate mnogo imena koji se poklapaju sa našim srpskim imenima oko galskih plemena. Izuzetna knjiga, kao izvor za sve živo. Pogotovo za semantiku, etimologiju, topografiju i sve to. Znači, izuzetna knjiga. Može se nađe u nekim starim antikvarnim kućama i sve to. Ima i novo izdanje, mislim. Tako da je to izuzetna knjiga. Onda imamo Pad Carigrada 1453. godine, Stevena Rancimana, koji je isto tako dobar istoričar. I on jako ovde opisuje pad grada. Meni u to početku, pošto je Carigrad sa pola miliona ljudi pao u to vreme na 50.000 ljudi, kako nije mogo da mobiliše bar 5.000 ljudi. Nego je zavisio od flote, a to će biti emisija posebno o Svetom Marku Efeskom, koji je odbio uniju Firentinsku, odnosno Florentinsku, da je papa bez veze obećavao pomoć Carigradu, ali tražeći uniju. Znači imao sve uslove. Znači to je ta knjiga 1453. Pad Carigrada. Izuzetna knjiga.
i baš je volim. I u detaljima je opisano sve što se dešavalo. Tako da. Sljedeća knjiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je Johna Bagnella Burija, Varvarska invazija na Evropu. Može da se nađe knjiga. To je ono što, ja sam imao jedan slučaj, jedna prijateljica me pitala da njen unuk nije znao tačan datum seobe naroda u rimsko vreme. Pa ne može značati tačan datum. Jer se vekovima dešavaju imigracije i ne zna se tačan datum kad je postojala. To je ta varvarska invazija koja je nastala, ja sam to opisao u tekstu, rimski carski presto nestao ko slan kamena. Da, zarobljeni rimski carski presto na kojem su carevi sedeli od Oktavijana do Konstancije II. Koji je izgubio taj carski presto. I knjiga govori kako su pohlepom za rimskim zlatom varvari napali. Neki varvari su i živeli tu. Pazite, varvari koristimo naziv samo za one koji nisu Rimljani. Ili one koji nisu Grci. Za Grke su Rimljani bili varvari. Znači, odlična knjiga. Preporučujem je svakome. Tu piše o Gotima, Vizigotima i o svemu. Evo, kod mene kakav je saobraćaj, čujete sami. Znači, svemu, znači, o padu Rima, bukvalno nekim stvarima koje ljudi treba da znaju. Mada ja, kažem, sve emisije snimam, ne da bi vas ja nešto naučio, nego jednostavno da bi počeli da istražujete sami. Ja nisam sveznalica, ja ne mogu da vas naučim svemu, ali da biste počeli istražujete sami, ja pokušavam da vam dam inicijalnu kapsulu, da budete u toku sa svim tim. Sljedeća je knjiga za mene jedna od najboljih. Prokop iz Cezareje, tajna istorija. To je, što ga mi zovemo Sveti car Justinijan, njegova žena Teodora, koja je bila pre toga prostitutka, prema što je postala carica. I Prokop je službovao u njihovo vreme, ali nije smjela ništa da napiše. I onda je izdanje Dereta 2004. godine napisao tajnu istoriju, gde je opisao sve carove nepodopštine, sve Teodorine nepodopštine, sve je taksativno naveo. Znači, da to nije baš onako kao što mi mislimo da je bilo, da je car Justinijan bio svetac. On jeste obnovio, skoro pa obnovio celokupno rimsko carstvo. Zaista ko krčava je Lucky Strike. No, to kaže jedan gledalac. Bolje pušim Karelias, nije neka razlika u ceni, a bar je cigara prava. Evo, sljedeća knjiga, 9. je dvotomno izdanje. Slavenko Terzić. Slom Kraljevine Jugoslavije 1941. godine. Pazite, ova knjiga je bitna, iako je Slavenko, u stvari taj Velimir Terzić, radio po komunističkim sistemom i plasirao je knjigu da bude dobra, da se uči kako je Kraljevina Jugoslavija bila zaostala agrarna zemlja. Što nije tačno. Imali samo u Srbiji bilo, imaću emisiju posebno o tome, 4 ili 5 fabrika aviona. Se pravili čak i nemački avioni Dornier. To u Kruševcu ili Kraljevu, ne znam tačno, izvinjavam se sad. Ovde se opisuje tačno kako su Nemci, bila su jaka vojna sila. Pazite, sad, sem Grka, ovde na Balkanu nema niko podmornice. Kraljevina Jugoslavija imala 4 podmornice. Nebojša, Hrabri, Smeli i Osvetnik. To su 4 podmornice koje Kraljevina Jugoslavija još imala. Uz razarače, krstarice i sve to. Ova knjiga je dobra zbog toga što u prvom delu nje se opisuje šta je sve od oružja imala Kraljevina Jugoslavija. Imala fantastično oružje. To je kao šta smo u Prvom svetskom ratu pobedili Austrijance. Ne samo tako što smo branili svoju zemlju, nego zato što smo imali SMB uniformu zelenu, dok su Austrijanca plavog, svetlo plavo je vidio na kilometar, našeg nismo mogli da vidiš na 10 metara.
i što smo koristili puške Mauserke umjesto Mannlicherki zastarelih. Ovde, na primjer, piše da je Nemačka bila dužna 200 aviona Me-109, Messerschmitt 109, tada jednih od najsavremenijih, da isporuči Kraljevini Jugoslaviji, ali ih nije isporučila zbog aprilskog rata. Zamislite šta bi nam to značilo. Ili najbolji avion tada na svetu, IK-3. Da, IK-3, naš rogožarski Ikarus, je bio najbolji avion na svetu. Tu su Hrvati podmetanja radili da se ne isporuče ti avioni. I Kraljevina Jugoslavija baš ovde opisuje tačno jedinice koje su bile iz Hrvatske, kako se predavale, uključujući i Srbe u njima. Da ne budemo nešto posebno i sve to. Znači, predavali se Nemcima, dok se naša vojska borila da zaustavi napredovanje. Čak su bile, na primjer, bombardovanje Zadra, kao bi italijanski. Čak su naše jedinice potisnule italijansku vojsku u Albaniji i došle do Skadra. Međutim, izdajstvo Hrvata i Slovenaca i muslimana, ponekih muslimani većinom su bili, kao Mustafa Mulalić, Dražin zamenik, su branili postojeći režim i sve to. Ja nisam stručnjak za taj period, ali vam kažem, čitajući knjigu sam video da smo mogli da se odvradimo. U knjizi čak postoji da je knez Pavle hteo da povuče vojsku na Novi Solunski front, što je bilo idealno rešenje. Nemci nikada ne bi prošli. Ali iz nekog razloga nije. A ova knjiga koja je moj deda stric Milenko Kovačević, tada direktor izdavačke kuće Rad, pre toga šef SUP-a grada Beograda, načelnik SUP-a Srbije, a pre toga Rankovićev zamenik, načelnik UDBE za politički kriminal objavio, Vladimir Dedjer, dokumenti 1948. 3 toma ima, sad još jedna da ne pokazujem. Znači, knjiga koja opisuje kako je formiran, zašto je formiran Goli otok, čak ima i optužbe za pojedine ljude, kako su zagaljivali Goli otok, kako nisu, kako jesu i tako sve. Veoma vredna knjiga za pročitati, da se vidi šta se radilo u to doba. Kako je sve u stvari bilo usmereno na Srbe. To je tih 10 knjiga koje ja preporučujem, jeste emisija kratka. Sledeće ćemo da vidimo šta ćemo da radimo. Da li ćemo kardinalu Tisseranu, francuskom kardinalu, koji je bio sveštenik vojni na Solunskom frontu, koji je branio Srbe od pokrštavanja i napadao Stepinca i sve to, a opet Stepinac je bio na Solunskom frontu. Da li kao agent ili ne, ne znam, ali mu je ovaj idiot dao u Karađorđevu zvezdu s mačevima. Ili ćemo u jednom velikom srpskom prijatelju, Esad Paši Toptaniju, Albancu, koji je srpski 10 papirnih dinara u Albaniji obavezao da se isplati 10 leka u srebru. Znači, mnogo je voleo Srbe i umro je u Beogradu i, ne u Beogradu, mislim, živio u Beogradu u progonstvu, sve to. Ili ćemo Milovana Vidakovića, ili ćemo Moj pogled na svet, broj 5, ili ćemo Zeku Boljubašu, nešto ćemo od toga. Možete i sami da predložite šta da se objavi. Ima tu još dosta emisija koje sam... Ima humanoidi, da vidimo paralelne vrste koje su obitavale uz Homo sapiensa. Tako, to vam je to, moji prijatelji. Jeste kratka emisija, ali dovoljna za preporuku od 10 knjiga. Svako dobro, pozdrav i Bog vas čuvao.